Pravoslavna hrišćanska crkva 2. avgusta po novom kalendaru proslavlja svetoga proroka Iliju Tesvićanina, koji je bio rodom iz Tesvita, za koga je otac još kada se rodio imao san kako ga anđeli povijaju u plamen. To je bio znak da će njega božanska ljubav i božanska blagodat obaviti, ili bolje rečeno ispuniti i voditi, i da će on imati jaku i neustrašivu veru, jer on je bio prorok od Boga izabran, koji nije samo proricao, naprotiv, prorok koji je poučavao ljude i propovedao Boga živoga u teškom vremenu kada ljudi su verovali u mnoge i u različite bogove, a najmanje u jednoga Boga živoga. I upravo je on bio živi primjer Božje reči koji je hodio po zemlji i koji je propovedao Hrista. Poznata je ona priča da je on došao u kuću jedne udovice u kojoj je bilo samo malo brašna i ulja i da ga je on umnožio, nagoveštavajući to čudesno Hristovo umnoženje hlebova i čudesnu tajnu Evharistije ili pričešća koja se daje rodu ljudskome kao najveća svetinja i put i zalog večnoga života i carstva Božijeg. Prorok Ilija je imao velika iskušenja. U to vreme prinosili su žrtve Bogu Valu, zašto je on bio jako tužan, i sa druge strane on je u to vreme prizvao Boga živoga koji je isposlao sa neba oganj i spalio žrtve koje je on prineo, jer je želeo da pokaže da je razlika između žrtve koje se prinose Valu i koje se prinose Bogu. Naš narod govori da je Ilija gromovnik, on zaista ne upravlja gromovima i nije gromovnik. Povezujemo da je narod, čitajući Sveto pismo ili slušajući ovu priču iz Staroga Zaveta o prizivu ognja sa neba koji je spalio žrtve, upravo u stvari to su povezali da je Ilija gromovnik. On je bio čovjek ognjene, jake i čvrste vere. U to vreme carovao je car Akav i carica Jezavelja, žena njegova, koji su živeli bez Boga, koji su činili mnoga zlodela, koji su uzeli vinograd jednome pravedniku Nabuteju i lišili ga života. Za njih je on prorekao da će njihovo telo rastrgnuti psi i lizati krv njihovu, što se uistinu i desilo. Imamo priču o Iliji proroku koga hrani Gavran u pustinji. Donosi mu hranu, što znači da Bog nikoga ne ostavlja gladnim, samo treba verovati u njega, položiti svu nadu i svoj život u njega. Takvu fresku imamo u ovom koviljačkom hramu ovde, a čuvena freska proroka Ilije koga hrani Gavran nalazi se u našem srpskom srednjovekovnom manastiru, zadužbini Stefana, sina Vukanovog Nemanjićka zadužbina u manastiru Morači. To je freska u stvari koja je i obišla i zadivila svijet svojom lepotom, a to je prikaz u stvari te priče Starog Zaveta i života proroka Ilije. Naime, kada je Hristos na preobraženje, na praznik preobraženja, preobrazio se pred učenicima na Tavorskoj gori, tada su se u stvari pojavili, ukazali prorok Mojsije i prorok Ilija. To govori o velikom značaju i o velikom i svetom čoveku i proroku koga crkva naša proslavlja. Ovde u našoj blizini slavi hram u Donjoj Borini i slavi hram u Jadranskoj Lešnici.